Kako da trauma postane čudo? Ono što je potrebno našim životima nije da rana nestane, nego da se preobrazi. Reći ćemo to još mnogo puta, kako bi postalo deo naše svesti, da ne očekujemo da ožiljci nestanu, nego da se preoblikuju u svetlost. To preoblikovanje će nam dozvoliti ne samo da izgubljeni, budući žrtve i jadnici prosto preživimo crnu sudbinu koja nas je zadesila, nego i da sa odgovornošću živimo svoje živote, birajući radost, izraz, odnos i stvaralaštvo. Ali, kao što smo već rekli, taj preobražaj nije baš tako lak. Potrebna je i naša volja i mnogo blagodati i podrške Božije. Želiš li zdrav biti? Pita Hristos pre no što učini čudo, preoblikovanje. Ne dela bez pristanka i učešća slobode čovekove. Dakle, prvo što treba da se dogodi jeste aktiviranje naše volje za promenom. Da se pokajemo, da poželimo nešto drugačije, drugojačijost u našem životu. Hristos pruža ruku svoju, a mi dajemo srce svoje. I opet, insistiramo da to i nije tako jednostavno. Zbog toga što za čoveka koji je pretrpao neko traumatično iskustvo nije baš lako da spozna da disfunkcionalnost karaktera i unesrećenost u životu ne nastaju uvijek zbog zlobe drugih i tame ovoga sveta, nego i zbog našeg stava i tumačenja života. Koliko god da nam je iznenađujuće, veoma je značajna činjenica da može proći mnogo vremena pre no što čovjek koji je pretrpeo traumu razume da se to dogodilo. Jedna od osnovnih posljedica traume jeste gubitak bilo kakvog neposrednog sećanja na istu. Što znači da nije lako da čovjek koji je prošao kroz traumu shvati koliko je iskrivljeno njegovo shvatanje stvarnosti ovdje i sada. U najvećem broju slučajeva duboko ranjeni ljudi dugo će se boriti sa svojom tamom pre no što iziđu na svetlost. To je istina. Ali, koliko god to zvučalo bolno, nadu istovremeno uliva činjenica da možemo da se oslobodimo stega svojih rana, da iziđemo iz tamnih podruma i svog ličnog pakla. Loša vest jeste to što je trauma stvaranost naših života. Dobra vest je to što ne mora biti doživotna kazna. Jedan od osnovnih razloga iz kojih Bog dopušta izvesno iskušenje jeste da bismo se susreli sa svojim ranama. Primetit ćete da često želimo i molimo se da prođe neko iskušenje kroz koje prolazimo, da nestane neka strast sa kojom se borimo ili da prestane neko stradanje koje pomračuje nadanje naše. Međutim, to se ne dešava. Zašto? Zato što Bog pokušava da nas dovede u dodir sa našom ranom, traumom. Dok god je ne osvestimo i ne primećujemo, Bog dozvoljava da prolazimo kroz iskušenje, kako bi se probudili, razbudili, vidjeli istinski razlog iz kojeg tonemo u životu. Seti se dakle, sljedeći put kada se budeš molio da nestane neki greh ili da prestane neko iskušenje, da možda ti bezizlazi i bol kroz koju prolaziš žele nešto da ti kažu, pokažu i otkriju. Možda na kraju tvoje stradanje, iskušenje kroz koje prolaziš i nije prokletstvo u tvom životu, nego blagoslov izlečenja. Čudo počinje da se događa upravo onda kada počnem da shvatam da se na kraju iza svega krije zapravo neka trauma koja traži da stvori jedan novi početak života. Sigurno je da ne postoji recept za taj proces preobražaja, a ne postoji zbog toga što je i život uopšteno, kao i svaki čovjek ponaosob, jedna tajna. Život svakog čovjeka dešava se u njegovoj jedinstvenosti. U toj nepojmljivoj tajni nalazi se i on sam i cijeli život. Bog je sa svakim čovjekom uspostavio i jedan jedinstven put ka spasenju tog čovjeka. To jeste put ka celovitosti i njegovom ostvarenju u Bogu. Dakle, način na koji će svaka ljudska ličnost
preoblikovati i preobraziti rane svoje ne može da se opiše receptima i zadatim obrascima. Mnogi su i različiti načini za to. Susret sa nekom ličnošću, neko poznanstvo, neka poseta, neko putovanje, neka knjiga ili beseda, neki radostan događaj ili neko teško iskušenje, sve to i još toliko toga što ne možemo ni da zamislimo, mogu da budu način da se susretnemo sa svojom traumom i njenim izlečenjem. U pokušaju da pomognemo u jedinstvenoj borbi svakoga čoveka, a ne da stvorimo citate i recepte, navešćemo nekolicinu uopštenih terapijskih predloga za koje osjećam da pomažu na tom putu preobraženja. Prvo, budi sumnjičav prema pomislima svojim. Nauči da dodaš jedno možda ili da li načinu na koji tumačiš samoga sebe, druge, svet. Drugo, pogledaj svoje muke pravo u oči i nađi njihov smisao. Čak i najveći bezizlaz može da postane put za pronalaženje samoga sebe. Bog nas kroz iskušenje poziva na izlečenje naših rana. Nemoj stavljati pod tepih probleme svoje. Nađi hrabrosti. Traži od Boga snagu da svoje traume pogledaš pravo u oči. Treće, nemoj tražiti laka i brza rešenja. To jednostavno ne postoji. Izlečenje je jedno putovanje. Zbog toga i oci crkve kažu da je pokajanje doživotno delo i način života. Četvrto, pravi male korake svakodnevno. Za promjenu je potrebno vreme. To ne znači da se ne menjaš svakoga dana. Nemoj da slušaš pomisao koja ti govori ništa nisi postigao. Laže. To je rana tvoja koja se sa tobom poigrava igrom obeshrabrivanja. Menjaš se i ide ti mnogo bolje nego što ti govori pomisao tvoja. Peto, putuj u društvu sa Bogom. Na put preoblikovanja nemoj krenuti sam. Imaš potrebu za prosvetljenjem, nadahnućem i za nekim ko će te pridržavati kada padaš. Jer će te trauma, rana, često obarati, gurati unazad, a duševni umor će te činiti razočaranim. Tu ti je potrebna njegova snaga, da udahneš njegov božanski kiseonik i dođeš do daha, da udahneš život i svetlost. Nemoj zaboravljati da je Hristos onaj koji je krst pretvorio u vaskrsenje, tamu u svetlost. Veoma je značajno da se biće tvoje ispuni primerom, ali i blagodaću Hristovom. Ne treba da nam promiče da je naša kultura vekovima u centru svog života za uzor imala Hrista. Dakle, čoveka i istovremeno Boga koji je pretvorio ranu u svetlost, traumu u čudo, smrt u vaskrsenje i život. Nažalost, u naše vreme zapadno društvo se sve više dehristijanizuje, gubeći i tu spasonosno lekovitu i terapijsku upućenost na ličnost Hristovu. 6. Priče, pa makar i u prazno. Ove reči pripisuje se svetom Grigoriju Bogoslovu. Značajno je da naučimo da govorimo i da se izražavamo, da delimo iskustva i stanja koja nas povređuju, ljute i otežavaju nam život. Mnoga istraživanja pokazala su da kod minornijih trauma čak i jednostavan razgovor sa prijateljima i nama bliskim ljudima kada se odvija u atmosferi ljubavi i prihvatanja donosi terapijske koristi. Sigurno je pak da će nam u težim stanjima i ozbiljnim duševnim povredama biti potrebna pomoć nauke. Značajno je, međutim, da i kroz jezik koji koristimo izgradimo priču svoje duše, da ona iziđe iz neizrečenog i nevidljivog, da iziđe iz podzemlja neizrečenog i da se pretoči u jezik, reč, zvuk, pokret, zajednicu, poimanje i svest. Svaki put kada pričamo priču svog života, izgonimo i zlo iz svoje duše.
Blaženo počivši starac Ananije Kustenis često je govorio da bi ga, kada bi prolazio kroz neku fazu tuge, mnogo umirivalo ako bi sa prijateljima i duhovnom decom svojom razgovarao o onome što ga muči. I oni su njemu govorili o svojim mukama. Činjenica da je on govorio o onome što ga je povredilo, kao i to što je slušao priče bližnjih koji su prolazili kroz slične muke, ublažavala je i rasterivala nevolju. On sam je govorio da bi se osjećao odmornim kada posetioci odu iz kelije njegove. Zar nas to uistinu ne podsjeća na lekovite reči Evanđelja koje kažu: nosite bremena jedan drugog i tako ćete ispuniti zakon Hristov. U članku pod naslovom The Healing Power of Telling Your Trauma Story, dr. Seth Gillian tvrdi da to što neko govori o traumi kroz koju je prošao pomaže na sljedeće načine. Povlače se osjećanja stida, ispravljaju se uverenja koja nam nisu od pomoći, trauma postaje strukturirana, organizovanija, stičemo osjećaj kontrole. Učini traumu molitvom i molitva se ubraje u terapeutske vrednosti razgovora i pripovedanja, povezivanja i odnosa. Ukoliko za celjenju i izlečenju traume pomaže ljudski razgovor, zamislite kolika je tek važnost razgovora i povezivanja sa Bogom. Jer molitva je upravo to, povezivanje i susret sa živom ličnošću Božjom. Sveti Sofronije Saharov iz Eseksa govorio je da je molitva najuzvišeniji umetnički izraz i bio je u pravu. Ako umetnost uzima neobrađen unutrašnji materijal duše naše i daje mu oblik, praveći, na primjer, od kamena skulpturu, onda molitva strukturira, daje blagodat haotičnom duševnom materijalu i preobražava ga u zajednicu sa Bogom. Blagodat Hristova i Svetoga Duha ulazi u nas i čini da traumatične naprsline postanu pukotine kroz koje ulazi svetlost. Silazak iz uma u prostor srca razbija lažnu sliku o nama i otkriva nam ko smo u stvari mi. Tada kroz blagodat shvatamo da nismo oni kojima nas je učinila trauma, nego nešto dublje, ikone Božije, stvorenja ispunjena dahom i svetlošću njegovom. Najvažnije je to što na jedan otkrovljenski način, koji je teško rečima izraziti, shvatamo da smo nešto više i uzvišenije od rana naših. Dakle, možemo da se izdignemo iznad njih.